The Bible says in verses number 6, kuna na dito wherein ye greatly rejoice. Ado dagiti mangted tiragsak ti biag, ngam na isang sangayan, tiragsak nga maipaay iti panubok. Though now for a season, if need be, ye are in heaviness na dagsen, through manifold temptation. Ape na dagsen, gaputi, adunga, pakasulisugan, wenno pakasuutan. Verse 7, that the trial of your faith, anat masuot? Anat masuot? Adamad la pa Matthew? Okay. Being much more precious than of gold. Napatpatag kanungam ti ana? Ti ana, anat napatpatag ng balitok. Ulitin tayo, anat napatpatag ng balitok. Jay pa nakasuot na pamatim. Wow. Though it be tried with fire, may palasat ti apoy, jay balitok, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Dayjay. Tiap afteran iti nainlubungan nga tao ket dayaw anain dagaan. Tiap afteran tayo dayaw anain langitan. No dayaw nga nain dagaan, no adut kwartam dayawon na kati tao. Ngam ti dayaw nga nain langitan, masapol mo't lumasat iti apoy ti panubok. Ket no mapasaam dayaw to nga nailangitan. Verse 8, whom having not seen. Sino ka diyan tayo makita? Sino diyan tayo makita? Sino? Verse 7, might be found unto the praise and glory at the appearing of, okay, whom having not seen, ye, do you love the Lord? Amen. Okay, in whom, though now ye see him not, uri kano sante nga makita ita, yet, that's why we are called believers of Jesus Christ. Ket agmanifest ti biag tayo, DJ na believer tayo of Jesus Christ. Ye rejoice with joy unspeakable and full of, api nga daragsak tayo kano, gaputa, digito nga panakasuot, agpaayto, itundana, iti ana, na inlangitan nga pan nakaidayaw. Isong ano ita nga rabi numatay ka, kathan nga langit ti papanan ti kararwam, hanga paraking ka, dahi nga mensahe. Kasi impyerno't papanam. Awan dayaw di impyerno. Tuok ti ada impyerno. Ngem do si kaket kandidato nga para langit, dahi nga message para kang ka. Okay? Agkararag tayo. Heavenly Father, thank you, itinamnama nga nailangitan. Adu dagiti tao nga awan pa'y kadakwada, iti panakasigurado, iti langit. No masaludsod, sigurado nga langit pa numatay ka, adut na makaibagati when. Gaputa di dapay na amiris, iti kay papanan, iti naimbagadamag ti ibanghelyo ti panakaisalakan. Nga magyamang kami, tada kami apo Diyos, maibilangan nga naisalakan. Haan nga maisalakan to pela, ngam naisalakan kami. Gaputa inawat mi ni Kristo nga mangisalakan ken manubot mi. Ket habang nga dakam iti daytoy rabaw ti daga agbibiyag, saan kami nagbibiyag para ti sarili mi? Agbibiyag kami para ken Kristo. Ado dagiti sumangbay nga suot panubok problema ti panagbiag. Nga magyaman kami, taday ti nga mensahe, hanalang alawlawagan ti panunot mi, ikan na kami ti inanaman. Bless us tonight in Jesus' name. Amen. Agtugaw tayo, amin. The Christian life is not trouble-free. Ibiyag ti Kristiyano, ket haan nga awanen iti problema. Ti kunada nga bed of roses. An idiomatic word or statement that means nga awanen ti parikot, awanen problema. No. No inawat mo ni Apo Jesus, haan nga isu ti panagsardengen iti problema. In fact, it's the contrary. Because the moment nga inawat mo ni Jesus, adakan ken Kristo, ni Kristo adakan ka, nagbalin ka meten nga kabusor ni Satanas. Okay?
Kaya't nga sawen, no hamo pa inawat ni Kristo, adda ka ken Satanas, ket ni Satanas, addamot king ka. Kabusor na kamot, iti apo. Na isina ka ti Diyos, gaputi basol. Ngam no inawat mo ni Kristo, addan ni Kristo ken ka, adda kamot ken Kristo, kabusor na kan ni Satanas. And, gaputa ti panggep mo na Diyosan, nalinteg ken panagserbi ti apo, aramid ni Satanas dagiti adu nga problema, mang-create ti problema, mangibaon iti problema, nga mang-disturbar, mang-upay, manggulo, ken mangyadayo ti focus tayo ang para iti apo. Are you following? Are you, hello? So, kaya't nga sawen kakabsat, ti Christian life, adut problema na. But the blessing is this, which tonight, that is the question, why God allows Satan to trouble your life? Kasla kumadigiti aramid tayo kakabsat, panagpatagdir ti building, panangrugi kadagiti mission, mang-create ni Satanas ti trouble tapno, upayan na tayo, maisardeng dagiti aramid tayo, wando, detay magulwan ti panunod tayo, kat sa nagpatuloy, dagiti aramid tayo nga para iti apo. Di ba? Ngayon, praise the Lord, kakabsat, gaputa, nasursuro tayo. Nasursuro tayo dito nga truth. Apay nga ipalubos ti apo, nga ni Satanas, kat, puspusin na tayo ti problema. Makita tayo dito ti duwang ehemplo as an introduction. Ti malagip ko dito nga number 1 kakabsat, kat ni Job. Kung ni Satanas kinapo Diyos, iso nga faithful, apay ka nga faithful ni Job kinapo Diyos. Kasi, binendisyonan ti apo. Oh, balik tayo, bendisyon ti apo. Anat mapasamak, di kayo no adut bunga na. Anat mapasamak, di kayo kakabsat, no adut bunga na. Tirwanda apay, adut maapas. Adut umapal. Wando, ni Satanas, kaya't nagangaper dyan. So, when your life is being blessed by the Lord, anat aramid ni Satanas? Kat mga ramid dagiti banbanag, nga mang disturbo, ti panagserbim ti apo, ken mang upay, day riknam, nga mangipatungpal, iti panggep ti Diyos, iti biyag mo. Ngem, ti ayan na nga pagsayaatan, iso deti lesson tayo, numan pay, ipalubos, ipermit ti apo, nga mangyari digiti nga banag, saan da nga makadadael gayam kada tayo. Apay kakabsat, because kunana kini Joseph, dati may kadwa nga illustration tayo. Kuna ni Joseph, kaputa inlako digiti kakabsat na ipan iti Ehipto, nagserbikan Potipar, na ikabil ti pagbaludan, nakaladladingit nga pasamak ti biyag, ngem kamaudyanan kakabsat, anat na pasamak kan Joseph ti kamaudyanan? Amoy detat pagsayaatan na Iti biyag ti Kristiyano na may sat aldaw. Numan ita, agtutuok ka, agsagaba ka, agsaper ka, ngem ti apo amuna ket ipalubos na ket ti kasangwanan na masakbayan. Ano iparami din ti Diyos king ka? Itanok na ket itandudo na ka. Nakita yung kakabsat? So ako na ni Joseph, anak ko na, Satan meant it for bad, but God meant it, deta ti dapat agsagupsep, yan ta panunot yung kakabsat. Okay? Satan meant it for bad, God meant it for good. Yes, kunana, pinanggap ni Satanas ti dakes, nga duprakan nak, upayan nak, inaramid na amin digitoy, na ilako ak, kunana, na ipanak di Ehipto, nagbalinak nga adipon ni Potipar, aramid amin ni Satanas digitoy, nga nagsagsagabaak, ngem impalubos ti Diyos apay, gapot adapanggap na nga nasayaat, kadigitoy nga pasamak ko. Why? Because at the end, anat nangyari kakabsat kini Joseph? Di ba nagkaroon ti, anat na pasamak, nagkaroon ti, anat na pasamak? Famine. So, di gidjay pamilyana, iji adayo, awang makanda. Imay dajay,
Ehipto, tapno gumatang iti mais nga kananda. At that point, sino ti governor ti Egypt? Oh, ni Josephan. So, to cut the story short, deti pamilya ni Joseph nasalbar. Apay, gaputa imuna nga inpadala ni Apo Diyos ni Joseph ijay Egypt. But it was through a painful process. Satan meant it for bad. God meant it for good. Always remember that. Okay. So itat tagakabsat, the problems you face will either make or break you, defeat or develop you, depending on how you respond to them. Okay? Mabalin ako na, kastiti naramid da kanyak. Ngem, uray kas jay ti naramid da ka, no ammom ti husto nga panangtenggel mo ti bagim. Agbalin nga blessing ka, dayjay nga problema. Either become a stepping stone or stumbling block, a burden or a bridge. So, to cut the story short, mga kapatid, di kito'y problema, masapol nga maawatan tayo, ti purpose iti Apo. Ano dapat maawatan? Ano dapat kitam, di problema, uno di purpose ti Apo. Nagsimple, di ba? Pero at times, anat adadangakit kitam, di purpose ti Apo, no di problema. Yeah, dahil so nga mapundi ka. Narigat mo nga maako. Di ba? Di ko kayang tanggapin kung nada nga road. Apay, gaputa tikit kitam di problema, di mo di purpose ti Apo. So let's talk tonight the purpose of God. Why God allows trouble. Number 1, to what? Dayjay. No apay gayam nga palubusan ti Apo ni Satanas nga mangisangbay dagiti pagproblemaan tay ti panagbiag. Apay, at dagayam kayat ti Diyos nga mailinteg kada tayo. Hello? Now, ana dagakabsat, hanak agduel dito ti mabayag. Nga, adalang talo nga ibagak kada kayo, nga tantandaanan nyo kakabsat, because tuno ada problema, dito ti point of evaluation. Anot point of evaluation? No point of evaluation ko nam, no ada problema, saludsudom ti bagim, deti talo. Number 1 nga i-correct ti Apo king ka. Umuna, your disobedience. So ask God, Lord, adda ka di nasalungasing ko nga pagayatam. Adda ka di ipapaaramid mo nga diyak inaramid. For example, iti Old Testament, Jonah was sent by God to nang ibaw na ni Apo Diyos kung Jonah, Ninive, ni Jonah, prophet, man of God, servant of God. Kunana, go to Ninive and preach. Nakayat ti mapan ni Jonah, api nga di nakayat mapan. Kagura na digito Ninevites. Uno kabuteng na digito Ninevites. Apay, because they were cannibals. Pinatpatay da digiti kakabsat na. So, adda sakit na akam na ka digito Ninevites. Kayso nang ibaunan ni Apo Diyos king kuana. So kapoy ti dayta na inaramid ti Jonah. Napan, di ba? Napan. Ngam napanan na. Tarsis. Naglugan ti barko nga mapan Tarsis. So it was an act of disobedience. Ano inaramid ni Apo Diyos along the way? Nang isang bayti ana. Didigra tao. Ito Adrian. Ano dito yung didigra tao? Hampela didakila ka na, bagyo pelang. So no dumteng ti biyag mo, di kito'y kakasti nga bagyo, baka sa balit pagturturungam. Baka sa balit pagturturungam. Kasla kung may prayer meeting, dapat naki-prayer meeting kayam mo. Yan yo, nakay nga awan. Nakita yung kakabsat? Disobedience. Iso nga mo, han nga amin na Kristiyano nga da problema na, comfort ti masapol na, sometimes pamalagip. Kat no sikat mapalagipan, hanggang saksakit tanakim mo. Hamo nga tagidaksen. Baka jay tao nga nang ipalagip king ka, imbaon mo ti Apo, tapno, mabigbig mo, isabali nga turturungem. Hello? Oh, so ti Apo, palagipan na ka, correct.
Disobedience. May kadwa. Ano pa ikakabsat, iti korehiren ti Apo. Basic deto wrong priorities. Wrong priorities. Sabaling aminan iti ipampamaysam. Sabalin ti karkarirem. Hanadakes kakabsat ti adda trabaho na. Hanadakes ti adda negosyo na. Ngem no gapu iti dayta kakabsat, ket hanmo nga maipangpangruna iti Apo, urayem ti panangpalagip ti Dios kingga. Ibagak daytoy not with a negative intent, but to remind you and to warn you. Hamang kakabsat. Hanadakas, ulitek, hanadakas ti maddaan trabaho. Kaya tay amin ti maddaan, han? Hanadakas ti maddaan ti pagsapulan, livelihood, negosyo. Ngem no titurong ti biyag mo kakabsat, kat wrong priorities. Kala ko Merkules, dimam mo no senat dapat ayan mo. I don't think kahamo-amot ti dapat ayamot Merkules. Huwag kang nagmamaang-maangan. Ngahamu-amot dapat ayamot Merkules. Alam mo kung saan ka dapat naroon pag Wednesday night. Alam mo kung saan ka dapat naroon pag Linggo ng umaga. Pero willfully kakabsat, naguyod na kanti wrong priority. Ibig sabihin, sabalin tinapatpategken ka. It's a matter of it's a matter of value. No napategken ka ti Apo, no napategken ka iti church, wayaan ta schedule mo nga para ti Apo. Awan ti makunam nga, awan ti maibagam nga, adangamin kastoy ngamin, ada digiti unavoidable circumstances. Let's not go to that. I hope you are mature enough to analyze and balance these things. Ada digiti unavoidable circumstances. At data ijayang kakabsat. But, sabali nga issue detay, awam mo't ti makailapod kakabsat. No dilaang wrong priority. You see? Palagipan na kati Apo. Again, no mapalagipan ka kakabsat, hagasaksakitan tanagam mo. Agyaman kakit diti Apo. Kat kunam, thank you Lord, agpaiso nga talaga. Wrong priorities. Number 3 kakabsat, are you following? May katlo, basic nga korehiren ti Apo kadagiti anak na. Wrong motives. Mabaling nga, haan nga against ti Apo ta aramidem, muno plano, muno panggap mo. Ngam agdadasan na naimbag nga motibom. So problems arise, conflicts, struggles, tapnon iti kasta dete, agpanunot ka nga kunam, Gureka, let's examine our motive. Apay kadingamin nga kaya teng aramiden dete nga banag. Baka ngamin ti motibo tayo kakabsat kat awan ni Apo Diyos, wrong motive. Uno ti motive mo kat materialism, covetousness. Tanungin kita, may plano ka? Sino sa inyong may plano? Okay? Ada plano yung aramidin nyo kakabsat? Apay nga aramidem data. Why? Bakit apay? Your answer reveals your motive. And if your motive is wrong or not sufficient, hanga masatisfy ti Apo deta motive mo kakabsat, you know what God will do? He will bring problems to correct your motive so that ma-purify jay pusom. Nga aramidem dayta nga banag, nga hamo makaligtaan, jay dapat nga rason no apay nga aramidem dayta nga banag. You see? To correct us. Very simple. So, God brings problem to correct us. Number 2, to humble us. Why God allows trouble and problems? To what? Humble us. Humility is a very excellent word. It's also a very excellent character trait. Kinapakumbaba. Ti kinapakumbaba, na kahit nasawan nga dati, agpaspasuli ka nga hanagun-uni. Because it could be nga managbabaing ka. So it's a personality trait. DJ naman nagbabain. You can be what? You stand up straight, you're strong, you're firm, but you're humble. Di ka na sa unti humility kakabsat, deti humility ditoy, halang nga kinapakumbaba iti imatang ti tao,
nang nangruna nga panagpakumbabam ken Apo Dios. Mabalin kakabsat nga agap-apa kay kini Apo Dios. Agap-apa nga haan nga dete brutal na panagap-apa ngam dete melo. Meron kayong LQ. Ibig sabihin, ijay pusom kakabsat, at the pride mo iti imatang ti Apo. There are times nga in matters of faith, kaslahan mo kasapulan, ti hangkag karkararag, di mo pa nag-devotion ti bigat, kat pa nang ipakitam ka na po Diyos nga, dete nagtalek kalatan iti sarilim. Kat confident ka nga kayam, mai-diskartsam, confident ka gaputa the resources mo, kat di mo dinawat iti panulong iti Apo. God allows you to fail at times to remind you that you left God out of the picture. So that next time, amum to, maliksyon ang gagat ko ng Lord. It's all by your grace. Kasi tinapasamak kini Apostol Pablo. So nga, in a day, not that digitay kasla discomfort, amum ti may sa malagip mo no kwa, Lord, jak kami nagkararag tay bigat. Sino kada kayo kakabsat? Many times that happens. Jak ngamin nagkararag itay bigat. Iso nga daday ito nga madama nga discomfort ti biyag ko. Kala struggle, hardship ko ita kasi jak nagkararag itay bigat. Hamang kakabsat, try nyo. Bagam ta kaabay mo, try mo. Padasam diyan nagkararag tong bigat. God will allow you to fail. Not because He wants you to fail, but because He wants you to learn. Nawatan nyo kakabsat? To humble us. Why? Apay nga kayat ti Apo kakabsat, nga pahambulan na ka, so that He can bless you. He can use you. So, the faster we learn this thing, the easier for us to grow. Upusan na, dede na adal tayo di Sunday, puncture ko na. Tudukan ti Apo, di pride mo, upusan na, di kinalastog mo. Di kinapalangguad mo, ti imatang na, among to da, dumagat ma-misinterpret ngamin, DJ, if you are doing what is right, no dete, ma-misinterpret da nga nalastog, tay tao kakabsat nga kwa, naturod. Di kinaturod, na kinalastog. Courage is a different issue from pride. Kahit mga sawon, ti humble, ti natakrot, ti hanamot sumango, ti hanamot makisarita tao, yun ang humble. Hindi. You can speak to people, straightforward, you speak what is right, and yet be humble before God. Nawatan niyo? Don't misinterpret pride, ha? Kasi kunada nga minagwagat, nalastog di jay. Apay, gaputa, as na kumagang pastor John, naungat. Ibilang mo nga nalastog, gaputa naungat. Hamula kayat, di pa nangungut naging ka. Sikat nalastog, kasi dim kayat maungtan. Sikat ya the pride na, ta dim kayat may kurihir. Hangad di naungat, iti nalastog. Sikat, ta dim kayat may kurihir. Natats ta igom, iso nga sikat nalastog. Oh, di ba? Sikat at the pride na. Kita nyo? O, iba yon, ibang usapan yan. Ang ating pinag-uusapan, humbleness before God. Nga ti Apo kakabsat, han na kayat nga dim amot agpakumbabagang kuana. Kasarita na ka, dim kayat ti mabagaan. Iturong na ka, dim kayat paidalan. Naswang ka, you're stubborn. Wano, gaputi ka adu ti blessings ti Apo kang ka. Ano mapasamak? Hangkamot pakikimkimongan. Oh, so kapalagipan na ka ti Apo, torn in the flesh, to humble us, so that, again, dito yung point kakabsat, I don't mean negative on this. God does not mean anything negative about this. Everything is positive. Ipusin na di pride tayo. Tapnon mabalin na tayo nga ana. Kargaan iti parabor na. Kayat yung may experience ti grace ti Apo. Oh, isaganam nga ron ti panangapos ti Apo ta pride mo. Kat dapat itapelang kakabsat, isaganam ta puso mo with trials and problems that will come to puncture your pride so that God can bless you with His grace. Amen po ba? Okay. May ikatlo kakabsat, which is our third point. Alpas na oras ko. Pero that's a good review anyway. Okay? Number 3, why God allows troubles and problems. Apeng ay palubos ti Apo.
Nga umay ti problema ti biyag. Number 3, to perfect us. Okay? To perfect us. Ano kaya nasawon ti perfect? Ti amutay ti perfect, ti han nagkamali. Ti amutay ti perfect, haan ngagbidot. Haan ngagriro. Correct dayjay. Nga may sala nga meaning ti perfect dayjay. Ti pa'y may sa nga meaning ti perfect kakabsat, detay mapunuan di pagkurangan. If we talk about moral aspect, ti perfect kahit nangasawan, matured. Di Bible di Bible. Ti meaning ti perfect di Bible, matured, natakneng. Kaya nangasawan, gapo, for example, let's talk about age. Di ba habang tumataang ka, adult make experience mo. Di ito yung experience mo ti panagbiag. Anat ito dagang ka, knowledge and understanding and wisdom. So, dayjay kakabsat, naidagdagkan ka nga asset. Nga isot ng punuking ka so that isot mang perfect. Adakurang mo. Kasla kumano agluto ka, rinamanam. Adakurang na. Nawatan nyo? Anak kurang na nga ta? Kurang siguro tiya. Kasla kumakuha naggisa ka ti itlog. Kaya, yate, bawang kan sibuyas lang, gisa nga itlog. Anay kabil mo? Patis. Ano pa? The secret ingredient ko dyan. Ano ti manteca kon? Sesame oil. Kam sesame oil. Sa balit raman na sika. It's perfect. Hanga ti perfect, halaga ti hanagriro. Ti perfect, ti kompleto. So, God allows troubles and problems to come kasi adam mo na nga kurang ka. Nga dayto lang problema, iti makaisurukin ka dayjay nga kurang mo. Anang kata dayta nga kurang tayo? Anang kata dijay? Patangan nyo man no, ana? Anang kata jay kurang ka? Tauray ada talentom. Uray na gwapo na pintas ka. Uray na laing ka, uray daadal mo. No awangking ka detoy, kas na bale wala amin dayjay. Patangan nyo man? Dayjay James chapter 1. James chapter 1, verses 1 to 3. Okay? James chapter 1, verses 1 to 3. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Anak ano ti ibilang mo nga ragsak? No. Sumangbay ka kadigiti adu nga pakasuutan. 3. Knowing this. Gapot amu tayo. Ano iti amu tayo? That the trying of your faith worketh what? That's the word. Deta ti missing ingredient. The missing in the formula. Patience. Apay kakabsat. 4. But let patience have her perfect work, that she may be what? And entire, wanting. Wow. Talong nga words, and I'm done. 3 words. You write these 3 words down. Number 1, pleasure. Kung na di Bible, count it all joy. Pleasure. Anong pleasure? Ti pleasure kakabsat, ragsak. Hello? Pagkaragsakan, pleasure nga naimbaga, ragsak nga nasayaat. Kasi adamot tay pleasure nga na naimbag. Kasi lang kung panagin-inom, panagragragsak, panagkakantatihan na naimbag, pleasure yon. Naragsak da, nga na may ayo ti Apo. Di ba? Agbabartek da, hana may ayo ti Apo, nga magraragsak da. Hindi yun ang pleasure. Ang pleasure, rejoice in the Lord, na Diyosan nga ragsak. Now, let me tell you this. Who is the writer of the book of James? The answer is in the question. Sino tang isurat ti book of James? Ano nga ni book? James.
Kitan tayo kakabsat. Verse 1. Sino't sinuratan na? A servant of God to the sino di kito? Israelites. Apay nga ta nga sinuratan na ida. Next, they were scattered. Why are they scattered? Apay na warawarada. Gapo ti panangidadanes kadakwada dagiti unbelievers. Handa maawatan eh. Basta kung madigiti aramid tayo nga para ti Apo, adut saan na makaawat. Nang runa ti kabagyam, karubam, gagayim mo, handa ka maawatan. So digiti nga handa makaawat, na yung pagkumanon taghan nagtagtagari. Okay lang eh. Pero hindi, maingay pa. At magsasalita ng masama. Laban sa pananampalataya mo. Laban sa'yo. Nawatan niyo kakabsat? So, bilang Kristiyano, how do you take these things? Okay? So, di kita nga tao kakabsat, hanap pleasant. Their situation was not pleasant. Ti pleasant, kaya nga sa uwan, friendly. Nagmayat kakabsat, iti agbasa no aming nga teacher mo kat dete magustuhan, di ba? Ngam no, the teacher mo nga terror. Ala, pero dolos beros, dati teachers tayo dito eh. Amen. Or, nagmayat ko mati, agyan ka ti may nga lugar nga awang pulos ka, kabsat ti talaga nga nakamaymayat la ta amin. No, there's no place like that. Wherever you go, there will always be conflict. Or yan napapanam. Oh, dakayat dito eh, pumanawak dito eh, adot conflict, kuray ka di papanam. Kawan tunga conflict. Dakay dito nga pag-ubraanan, adot conflict, kuray ka di papanam. Wala nga pastor na laglag alay, haan, hamo ko na deta, urayan na papanam. But here, as Christians, when the circumstances are not pleasant, di unpleasant kakabsat kas natin na bunglog nga balot. Maditangot na, ana di nga minin. Na bugok. Sino bugok ba? Sino kada kay timang manganti bugok? Nakakain yun, alam nyo ba yun? Nakaramang kay ti bugukan? Ha? Ti ibong sano ka di jay? Ibong nga balot, kakabsat. Bugok. Nakaramang kay ti bugukan. Ngayon, ni Rohel, nakaramang ti bugukan. Nakay nga buy-buya, nakaramang kay bugukan. Unpleasant, di ba? Pero adadamang enjoy. Kaya, uray ka lang, pero nga hanakaya jeriknam, hanakaya jerusok mo, pero adadamang enjoy. Same thing. Dagiti tata, kadwa na handa ma-enjoy, handa mairusok ti problema. Kumbaga, handa ma-take. Na disappoint, handa ma-take. Pero ikaw, ma-take mo with joy. Anong tawag doon? Pleasure. Learn the art of accepting trials and problems with the joy of the Lord in your heart. Oh, nakita yung kakabsat? Dito may isang makita yung J data. Oh. And then, the next word that I want you to see, so nakita yung unpleasant. Nga madaragsak na, kung ibilang yung ragsak, di nga mapaspasamak kada kayo. Oh, di ba? Oh, enjoyin nyo't mga antibugok. Parang gano'n ang sinasabi niya sa kanila. Enjoy your bugok. Oh. So dapat, if you want to enjoy the bugok, you better change your attitude towards the bugok so that your stomach will cooperate. So if you want to enjoy the sufferings you're going through, change your attitude. Change your perspective. Kung ganyan, halimbawa na-deny ka, halimbawa hindi ka natanggap sa trabaho, halimbawa natanggal ka, okay, what's the use of what? DJ, agmukmuk ka DJ nga problema. Will it help you? No. So you better choose to rejoice. Ambot nga DJ, agkat-katawa ka, tawanan mo ang iyong problema. Kunada, di ba? Kaya anong gagawin nila? Mapandagin inumo na, tap na makatawaan the problema da. Iba rin yun. Kaparaanan yan ng tao. Iba ang kaparaanan ng Diyos. Anong kaparaanan ng Diyos? Next word that I want you to realize is the word patience. The trying of your faith worketh what? Okay. As a Christian, as a child of God,
DJ pa nakasuot ti pamatim kakabsat. Patauden na kunana di Ilocano. Oh, anapay ti other Ilocano patauden. Ah? Kaya't nga sawen, haan mo nga maparnuay dayjay no hana umay ti panubok. Just like, for example, amoy DJ, how pearl are being produced, how pearls are developed, perlas. Are you aware of that? Oh, ti perlas kakabsat, amuyo ka di nga ti perlas ket luwa. Iti oyster. Hangati kang ganun nyo kakabsat nga tahong. Okay? Masarap yun, ha? Oh. Yung oyster ng dagat, luwa na, di perlas. Kita nyo kung adabalyo. Kasano nga agbalin na perlas? Kasano nga nagbalin nga perlas, DJ Luwa? How? Kasi no agopen iso na kakabsat, umay iti sand wano dirt. Mairita kakabsat, iso di jay, kasla iluana. Nga no awan jay sand nga mangiritate keng kuana, hanarumway jay perlas. So no awan di gitoy nga problema nga isang bay iti apo, han na mapataod ti patience jay faith mo. It's your faith that will produce patience, not you. It's your faith. Nawatan nyo? Isang ano, believer of Jesus Christ ka, parwaran na ta patience. Tata, di pa inantay ti patience. Anong arod mo ti patience? Ti patience, kakabsat, is the capacity to accept or tolerate delay. Ma-accept mo di pan nakaitantan na. At ang amin di, human nature tayo nga kayat mo. Kat ti apo, itantan na kakabsat. I-delay na sometimes. May postpone. So ti patience, siyempre panubuking ka dayjay, anat mapasamag, may exercise mo panaganos. Kaya't nga sawen, maaklon mo, maawatam. Okay lang Lord. Sige apo, I trust you. At dati kita'y tao nga ti kababalin na, naanusan kakabsat. Dati kat saan laang nga naintawan na kababalin nga naanos. No di kat at the understanding mo nga na Diyosan. You trust God. You don't just trust the process. You trust God who delayed it. Okay? Disappointments. Ano disappointments? The expectation mo nga napaltar. Excited ka, hana natuloy. Excited ka kakabsat, pero hindi pinagkaloob ng Diyos. Pinagpray mo, hindi binigay. Naawatan niyo? Amen? Or suffering. Okay? Without getting angry. Di ka na sound dati without getting angry. Ngahan mo nga kapungtot ni Apo Diyos. Or upset, hangkag, pasui keng kuana. Nawatan nyo kabsat? Which lead me to give you the last word, perfect. The word perfect means mature. Let's connect it. Kaya't nangasawan kabsat, okay? No, han kapay nga nag-mature, uno han kapay na perfect, han pupay nga na i-manifest, awan pay king ka DJ, patience. Alright? Umay digito'y delays, denials, uno disappointment, iti panagbiag. Narigat mo nga maawat. Narigat mo nga mailiwag. Uno isut, gapo na nga umadayo ka iti hapo. Ag-backslide. What is the cause? Immaturity. Kasla di ubing. Hampelang anak ko. Agun-uning kakabsat, makalawasan. Anong tawag mo doon? Matured ba yun? Ay, amumti anak ko, very matured sika. No, adda digiti na ikarik kadyak maitungpal nga dagos kat permi nga agsusui makalawas, very matured. Matured ba yon? Hindi, di ba? Pero tignan mo, as you grow older, you begin to accept those things eh. Maawata mo. Kastamot iti Christian life. Ado digiti, pasamak iti panagbiag mo, sufferings and all, God just wants to develop that patience. Now, why is it necessary? Okay? Dinggan nyo kabsat. As I close, kasi nayogot. Anang arod, iti maging resulta na kanyak, di kinaanos ko.
Hello? Apay nga kayat nga pataudan ti patience. Kala dyan number 2. Apay nga kayat nga pataudan ti apot humility king ka? Question. Apay mo't nga kayat ti apo nga pataudan ti patience king ka? There are many reasons. Yung amoy ti may nga malagip ko di Bible ni Job. Kuna na di may nga verse, look at the patience of Job. Nga idinaawan amin kakabsat, he was not upset, he didn't get angry with God, but rather he worshiped God. Naawan amin ha. No di kat nagdaydayaw pa iso na iti apo. So ako na look at the patience of Job. I believe one of the reasons why God wants to produce patience in our lives is so that He will be honored. Kasi no kadede nga kanito, napundi ni Job, naggarakgak ni Satanas. Kunaktupay. Hello? Kunaktupay. Basit na problema deta, kita, ag-backslide deta. Kaya nangyari sa'yo, kunaktupay. So dapat pag may problema ka and you are tempted to get angry with God, you are tempted to be upset, you are tempted to turn away from God, agkararag kalangan ko ng apo, tulungan na. Haang kadi nga deti lasag iti mangituray kanyak. No di kat pa iturayan nak ti Espiritu Santum kat apo. Help me to go through this with patience. So anat mapasamag? Ni Satanas ti mapaay. Ay, jak nagbalegi. I didn't win. Amen ba mga kapatid? So next time, anat ko naman kung Satanas, no, the problema. Sige Satanas, padagsinong ta problema, takitam, mansog ti agkararag. The more problem you give me, the more I will give. The more problem you give me, the more I'll go to church. Yung iba kasing Kristiyano, hindi eh. The more problem, hamo makikita church ang kakabsat. Mali eh. Wrong attitude. Wrong perspective. Immature. Nakita yung kakabsat? Immature. But when you begin to manifest patience, that by the grace of God, at the King Kadayja, you have the capacity to accept and tolerate all of this suffering with joy and with gladness, then God is honored. Okay? May kadwa. Apay nga kaya ti apo nga pataudan at patience king ka. Can you give me another reason? Apay nga kaya ti apo nga at di nga ingredient king ka. Basta the problema, patience. Denial, patience. Delay, patience. Disappointment, patience. Bakit kaya mga kapatid? Why? Hello? In the life of Job, I see another reason. Not only is that God will be honored, but secondly, so that He can double your blessings. Patience is the ingredient that God wants for you to be qualified for greater things. Naawatan nyo kausat? Oh. Kitam ta pa nagbasa, hangka makaangat, no hamo kaya nga mapasaan di gito'y rigat nga sangsanggume. First year pa lang kat, agquit kan. Kasano nga maka-second year ka nga ron? Di ba? Kasla kumayanta, PNPA kunada. Dete, ano di dyan no kwa? Dete, agkwada pa lang no kwa? Ha? Kala entrance da. E pag-joggingan da, manokil kilometro, ag-push up da. DJ pelang kakabsat kat ag-give up kan. Kasano nga maka-first year ka? Baka second year. Kasano maka-grade 1 ka? Kasano agbalingkan to ka? Lieutenant, major. DJ pelang ag-quit kan. Dim na anusan. Dim na anduran. Dim kinaya. So adupay ti kaya ti apo isagsagana nga blessing kan ka. But remember this. With blessing comes also troubles. Hangat ay trouble adakas kasi kuna na di Bible, the blessing of the Lord it maketh rich, and He added no sorrow. Sa bali di sorrow kan troubles. Look, hindi ba pag pinagpapala ka ng Diyos, marami na iinggit sa'yo? Yun ang mga bagay dun eh. Example na day, yung tiket ng asawan, no kayat mo nga ti apo han na ka maitalkan ti dakdak ka la blessing, no ka DJ, kaday ito pala nga banag, di mo mapasaan kakabsat. Because, tuno dakdakkel ti blessing mo, dakdakkel ti parikot mo.
Apay pa nagkunayo kakabsat, dito building tayo. Blessing to celebrate. But in reality, ado nga sakripisyo. Kung kunati ko, wow, di kita lumablabas no ka, or nga karuba nga napintas ti comment, pastor, nga ni malpasan kunada. Ay, di dala mo't sakripisyo, rigat kabsat. Ganto numalpas. Kasarita yun to ni Inek, naman bayadan tayo kakabsat. Damagan yun to. Ma-aircon deto yung kakabsat by the grace of God. Manot bill te iditi monthly 15,000. Idi old building pa lang. 25 gayam, 25. 15 idi damo. Di kuan, gapot ang umato. 25. Ay, jak tulaan mo tatang kakabsat, baka danto zero nan. Naimbag ko man di unahan ti zero, di mo maudi. Isa ko naman kat, amo pastor, dagdakkel na building yun. Di mo amo dirigat. Meaning to say, with greater blessings comes greater responsibility. And if you're not ready for this, why would God give it? Why would God give you a blessing that you're not ready for it? Kala ko matuubing, kahit na nakasawan, di pa nakasagana. Maaga ka pasat. Maaga. You see, aping ikan nakatiapot greater blessing, no hang kamot ready? So nga dito, patience kakabsat. Procedure ti apo dito, process na. I don't know how long you will have to endure it. Moses endured it 40 years before he became a savior to Israel, small letter S. 40 years in the wilderness. God's preparation time king ka deta problema ang kakabsat tapno ma-develop mo dito patience nga isut mangi-ready ta pusom. Hello? Amen. For greater blessings. So, next time, to na da problema ko namon. Patience. Kunam ti magimon. Oh, amen? Apo, kanak pa iti ado nga panagan-anos, apo. Imbag tulaeng, no, itad mo tidakdag kala blessing kat ready ti puso kun apo ka di nga banag. Does it make sense, folks? You see? Blessing ti problema. Satan meant it for bad, but God meant it for good. Would you like God to entrust you? Kayat nyo kadi, sino kadakiti kayat na nga maitalkan ti, dakdakkel nga blessing ti masangwanan nga aldaw? Masapul nga, i-enroll na kati apo ijay UA, University of Affliction. UP, University of Problem. UST, University of Sufferings and Trials. Ngam to no makagraduar ka kakabsat, mapasaam deta nga exam iti panagbiag mo na mapasamat. Not only you come out as gold, that is your quality and value, but you are ready for greater heights. So anaramidan tayo, Lord, thy will be done. Kuna ni Jesus iti ama, no siya lang hangko kayat, ngem hanga ti pagayatak, no dikat ti pagayatan. I'm willing to go through the suffering. Amen? Amen. All of God's people say? Amen. Amuyo, as I close, before I pray, di kiti preachings tayo kakabsat kat kwa, saan laeng nga pamalagip? Hello? Amen. Han laeng nga panangliwliwaging ka? No diket, propesiya. Anak kahit nga asawan, apay nga tanga inturong ti apo nga ag-series of message sak, iti problem. Baka sumangbay. Dagiti adu nga problema, pakaupayan, kadagiti umay nga aldaw, kat kuna ti apo kanyak, i-preach mo dito, itap no maisaganat puso, digito nga anak ko, kadagiti umay nga problema da, ti umay nga aldaw. So are you prepared? Are you ready?